clear tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vekule nizan lama UEFA Champions League in care result tak ngai thak turom le nola tin Europa League te po khel chun zom ani le don na football thuleng tenen clear hawa ngai thak na in nei le donang o tun trom chu nizan lam UEFA Champions League Arsenal lama tang hin bul tran don ta ila English Premier League club tha mai Arsenal lam hian point thum an lot suaka an khingpui an mikhol Dynamo Zagreb chu ol sam takin sithum fa yin an ne he in khela hen Arsenal lam hian in khel chung zong in goal shot tum som pasari an neya Dynamo Zagreb lam hian target a shot tum khatma an nei lo thunga Arsenal team an che thahle tin ani chu in khel pum pui thira po Arsenal lam an chung nung filor laka game an thunun ne hle Emirates Stadium a in khela hen goal po kan huma khop maya in khel an tran chau tin minute ni naleka Kai Havertz a siam sak atang in Declan Rice son Gunners tan hian ma an hruaina goal aron khunga first half ai ro goal dang alubel zui talafa Arsenal in sikhat fa in ma an hruai second half ai ro goal dang kan mobel mai lafa he in khela hen goal lut ma viau ma se a goal ni na lule ero minute somruk paruk na dai ania Gabriel Martinelli siam sak atangin an goal ma sa lu theina na tho lok mai Kai Havertz an goal ni na aron khung leya a team he sini fain ma a hruai pui Dynamo Zagreb lam hian ti thei an nei lo ani bera an goal ven him an tum renga Arsenal team lamin an nor zui zel thung Gunners lam hian an thora po an sengle tange nge ya minute som ko pakhat na an team captain Martin Odegaard chonin an goal thum na aron khung zui leya Zagreb lam an in veng thei meu lo ani ber mai hemin nuwa ero goal dang alubel zui talava Arsenal lam hian sithum fa in ne nan changa point thum an lo chuak ti hian table thar bera ne na chang team Arsenal hi Khelsaria point som paruk nen pathum na an oma next round an in pet kai chiang to an ne avan doi zo atang Dynamo Zagreb lam ero Khelsaria point red nen som ni paruk na an oma next round lu thei turin be seina chete ero an la nei thung English Premier League champion lai Manchester City ero an tloma an khingpui mol nei tu Paris Saint-Germain laka Sydney fain ma hruai man ma se goal nin avan doi zo ka an tang he in khela hian in mol nei tu Paris Saint-Germain hen goal shot tum som ni paruk an neya English Premier League champion lai Manchester City lam hen goal shot tum ko chau an nei thunga Paris Saint-Germain lam hian be selo takin English Premier League champion lai team hi an ngam le in khel pum pui thira po Paris Saint-Germain lam an chung nung zoka achak phu jok an chak ti taila kan soi sualin arinom lo Parc des Princes Stadium a in khel mu nam tak maya hian atir train team paniten attacking game an chop chuaka first half a goal kan mulava Paris Saint-Germain goal khat khung ero pom sak an nilo thung second half ai ro goal kan mutavat thunga minute somnga na goal khung thailo em wanga soisen lo em mai Jack Grealish City team tan ma an hruaina goal aron khunga goal lu nu reilo te minute somnga pathum na Erling Haaland City tana an goal ni na a khung leya City lam hi all sam taka chak tura ngai te po an ni man ma se mol nei tu Paris Saint-Germain lam an be dong du big lova goal lu nu reilo te minute somnga parukna Bradley Barcola siam sak atangin Osman Dembele chuan an sipur aron su thena game borok po anung hal le Paris Saint-Germain lam hian nor chun zom selin minute somrukna an sipur an su zauder maya Bradley Barcola chun an sipur su zona goal thatakin aron khunga City lam hian Sydney fain ma an hruai reilo le hemi nuwa ero goal dang kan mubel mai talo thunga anin ne tok mai rin na tepo alian man le ma se mol nei tu Paris Saint-Germain lamin an thora an seng leya City lam an bet leya an be luat tepo an torta minute samsari pariat na hian Vitinha siam sak atangin Joe Neves sonin ma an hruaina goal aron khunga City lamin an sipor su tumin an nor zuya an nor luat torin minute sam ko pathum na Goncalo Ramos son Paris Saint-Germain tan an goal li na aron khung leya hemi no minute som ko paruk na Paris Saint-Germain hen goal dang an khung bel leya video assistant referee mga endikani nuwa hey ero pom sak an ni talo thung
tihian goal dang alu bel zui talawa goalie goal nin Paris Saint-Germain lam hian ne nan changa an goal khung pahnih pom sak an ni lo bok tihian table thar bera ne na chang team Paris Saint-Germain lam hi Kelsaria point som nen somni pahnih na anin suan chawa awan doi zo ka tang City lam ero Kelsaria point riat nen somni panga na playoff khel phak lo chin chia chia an chuk thla atop zana ne na an chang lo emo draw result an nei ani chuan City team hi UEFA Champions League train no chu an ni don na an game to bera point thum hlo chuang nge an ngai don tin ani chu in khel danga he inel na nu ma nei thra mai Real Madrid point thum an hlo chuaka an khingpui an mikhol RB Salzburg chu goal nga goal khatin an sop Santiago Bernabeu in khela hian team pahnih te hi an in khel tok lo ang reng khop maya Real Madrid lam hen game an thunun ne hle goal po kan huma a minute somni pathum na Jude Bellingham a siam sak atangin Rodrigo chuanin ma an hruaina goal aron khonga minute somthum palina Bellingham a siam sak atang bokin Rodrigo chuan an goal ni na aron khung zui le first half a goal dang alu bel zui lava second half a po real bok an chung nung le a minute somni pariat na France forward Kylian Mbappe chuan an goal thum na aron khung le a minute somnga pangana Luka Modric sa siam sak atangin Vinicius Junior chung goal aron khunga Real Madrid tana a goal somko pakwana ani chi bok hemi nu hian RB Salzburg lam hian theitok chuin an nor let veya ma se minute som sari pasarina goal an chhuale Federico Valverde siam sak atangin Vinicius Junior chung goal aron khung leya Real Madrid tan century atlin tachi anni goal za khung tin ani chu hemi nu airo goal dang kan mubel mai lava minute somriat pangana RB Salzburg mingchiat lutuk tur ron thaire turin Bastrap chuning goal aron khung ve leya goal dang lubel zui talavin Real Madrid lam heng goal nga goal khatin ne na an chang tihian table thar bera ne na chang team Real Madrid lam hi Kelsaria point som pahni nen som paruk na anin suan chawa a chebera playoff an khel don ti a chiang zui ta anni avan doi zo atang Red Bull Salzburg lam ero khel somthum palia point thum nen somthum pali na an oma next round an lu don lo ti a chiang zui thong German Bundesliga table ma shroi mek tu Bayern Munich ero an mol pho thonga an khingpui mol nei tu Dutch club Feyenoord chon sithum fain an lo ne hein khela hian Feyenoord lam heng goal sat tum riat an nei ya mikhol team Bayern Munich lam heng goal sat tum somthum te meu mai an nei ya ball possession po hi Bayern Munich hi 80% ani ya Feyenoord lam hi 20% chau ani thonga in pass dikonga po anin thlau khop maya ma se a khel tha zok hi an chak lova a khel se zok hian sithum fain an lo ne in khel monam tak maya hian in minute somni pakhat na goal ma saber kan muwa samala siam sak atain Mexican forward Santiago Jimenez son ma an hruaina goal aron khonga Farsa funto ma she thun pek bela penalty train Santiago Jimenez en goal dang aron khung bel lea Farsa fa a khel che zok Feyenoord thian sini fa in ma an hruai second half a Bayern nam hian an sipur su then tumin na takin an nor leta goal dang ero alu bel mai lava minute somriat pakwana goal dang kan mobel lea Feyenoord team tan malimbo siam sak atangin ayase weda chun in goal aron khung ve lea ayase weda chung goal aron khung ve leya Bayern Munich anbar khaya sithum fain a khel tha zok hi an sopta anni tihian table thar bera ne na chang team Feyenoord lam hi Kelsaria point som pathum nen som pakhat na anin suan chawa anni lampo a chebera playoff an khel don ti a chiang zui bok awan doi zo atang Bayern Munich lam ero Kelsaria point som pahni nen som pangana anom ve zela anni lampo hi chaklo ma se a chebera playoff an khel don ti a chiang ve to bok in khel danga German club RB Leipzig lam chuan an mikhwal Portuguese League champion lai Sporting Lisbon chu goal ni goal khatin an neya Ukrainian League champion lai Shakhtar Donetsk chun an khingpui League 1 club Brest chu Sydney Fire lo ne ve bokin Italian Serie A club Inter Milan point an khingpui mol nei tu Sparta Praha chu Lautaro Martinez a goal khat khung mangin sikhat fain an lo ne ve boka AC Milan in an khingpui an mikhol Girona chu Rafael Leo a goal khat khung manga lo ne ve bokin
Scottish League champion lai Celtic lampoin an khingpui an mikhwal young boys chu Loris Benito on goal mangin an hne ve bawk UEFA Champions League lam chu kal san taila zanina UEFA Europa League in khel tur lama lut chho vele don ta illa ang in khel tur ngai ven lo big deuh cha chau hi da don taila tho me zanin in khel tur hen zandar som phat le minute som panga AZ Akmar le Roma te anin machon don na Hoffenheim le English Premier League ka talboy mai Tottenham Hotspur te in machon don bukin Portuguese League club lian le lo tling Porto le Greek club lian Olympiacos te anin machon don buka Jose Mourinho en Colmek Fenerbahce le Lyon te in machon don bukin zanlai pel dar khat le chan veya Lazio le Real Sociedad te anin machon don na Frankfurt le Ferencvaros te in machon don bukin Manchester United chon Scottish League club tha Rangers anlo mi khwal don na RFS muala Ajax team chu anleng lut bokang inke result lam kal san taila football thuleng lama lut chho vele donong o tun trum chu Wayne Rooney and Steven Gerrard tha ati thu a soidan tanghen bul tran don ta ila Wayne Rooney hi soita khan alo khel to thin na United team player te fakshe mai kha ania tun truma po Wayne Rooney hianin a fakshe le khop maya Frank Lampard le Paul Scholes te ayin Steven Gerrard chu tha ati thu asoi Wayne Rooney chuan anni ho hi player ro pui tak chu annia inan lo na po an nga hle amai ro chu apum pui atanga han thlir chuan Steven Gerrard hi aro pui berin ka hria a defending a tha ma a ball pass adika atlan thaya player lo dan cha athiam bok goal khung thei tak free kick chui thiam tak ani boka chuwang chuanin Paul Scholes le Frank Lampard te ain ani hi a complete zokin ka hria ti hin Wayne Rooney chuan asoi Pep Guardiola le Bernardo Silva te inkar po hi alo thahle ni tura ngai anni tun na ya khanin City team defender Kyle Walker chuan hemi chungchang an zona hi aron changa Kyle Walker chuan Bernardo Silva le Pep Guardiola te inkum kaina hi choro pui tak anni player te kan chol ha dam lai po hian Bernardo Silva hi chu Pep Guardiola nen an ti dur thina thilpoi mo tak tak te po an soi dun thin anni player dang te chon hetiang hi Pep laka kan ti ve ngam lawa Bernardo Silva roin thian ang main a en thin anni han soi zui zel ta ila kan chak lo le thil thalo deuh kan ma chon chang te po hian Pep Guardiola hi midang te hi chon mu kan hre thin na kan ma theber chu Bernardo Silva hi ania Pep Guardiola hian ani hi chu alo hau ve ngai lawa thatakin an soi dun thin ani tin Kyle Walker chon Pep Guardiola le Bernardo Silva te inkar chungchang hi asoi Manchester United legend Paul Scholes point to thar aron neya tun naya khan United team ina ankol megzinga shaltura adu te aron soi Paul Scholes chuan tun din huna hian United team ala khel zui zel tura ka du te chu Andre Onana Kobe Mainu le Alejandro Garnacho te anniya anni pathum hi mitam takin han sel thin ma se United team ta na mi tangkai anniya Onana po khel that lo chang ni te chu nei ma se achan him chang atam ve buka Kobe Mainu le Alejandro Garnacho te po team tan hian anril ru an la pe hin ka hria ti in asoi chuak tura adu te po soi le ngalin Posko son tun din huna Matias Delit Lisandro Martinez Luke Shaw Mason Mount Casemiro Marcus Rashford Joshua Zirkzee le Anthony te hi chuak turin kei chuan kadua anni ho hi team tan a tangkai thei tura ngai tangkai si lo annia team tan anin petok lo nia kei chuan ka ngai bok tin Polsko chuan asoi Supercomputer ina English Premier League champion tour arin te po kan lo da to thina tun tum chu UEFA Champions League Supercomputer in champion tura arin atarlan hi inda vele donang o opta Supercomputer in kumsang ni somni pali somni panga UEFA Champions League champion thei tura arin aron tarlan te chu Liverpool team hi ada sang bera Liverpool champion thei na hi 22.22% lai ania opta Supercomputer hian Liverpool team chu champion turin aring ber tinani chu panina hian Inter Milan chu an oma Inter Milan champion theina chance hi 18.1% a ada pathumna Arsenal team chu da bokin 13.6% lai ada ve boka
Barcelona chu palina omin 7% champion theina an nei ni hin atar langa he inelna nu ma nei tha mai Real Madrid champion theina po 6.5% lai ada ve bok aum zia chu opta Supercomputer lam hian Liverpool team hi kumina UEFA Champions League champion tura arin bertin ani chu Rafinha po tun hai khan media ten ankom na UEFA Champions League ka comeback ro pui anlan tir nu khan Rafinha hi zo na zo ania media te chuan La Liga le UEFA Champions League referee chungchang hen enge soidu inei tin zo na zo ania Rafinha chuan La Liga le UEFA Champions League referee te min zo tani chuan chana pek thiama har sa khop maya ani na ang taka ka tong chuak ani chuan football khel hi min phal sak to lawang tin Rafinha chuan achanga thildang ero soibel ka du lawa he thu toite ka sohian engkim chu ati chiangin karing tin Rafinha chuan asoi Manchester City kumkwa da izet mai contract ziabel tu Erling Haaland po zo na zo ani vele ta ni zana UEFA Champions League ka anchaklo ma hret khan media ten ankom na hemi chungchang hi zo ani Erling Haaland chon in zo na chana ka pedon chewa a chana ma sabera chon thutluk na siam ol sam tak ani helai munare tak kheli ka suang to thin ani ya Real Madrid le Barcelona tana inlan te po hi kalo suang to thin na amai ro chu tu na chuan he muna hianin kumkwa le chan ve dai contract ka zia ka chu chu in hria thiam tlan ka ringa kamalam hun tur lo la tur te chu soi ala hun lawa he muna hian contract rei tak ka zia ka lim ma helaya thokte coach te player te ne na kan tho ho na athra ma Manchester khuwa hian rei tak ka don ani tin Erling Haaland chuan asoi Erling Haaland hi Real Madrid le Barcelona tenen soizom an ni thina kumkwa le chan ve da izet mai contract an zia ta ka chuan ama du tu te tan hen be sei tur om tori lo tur ngai anni German club Bayern Munich tana khelmek Leroy Sané po zon na zo ani ya contract azia beldon le don lo chungchanga media ten ankom hemi chungchang hen Leroy Sané chon an zo na achanga June thla hen contract atop to don na izia belang emtia an zo na chu changin Sané chuan hemi chungchang hi soi har satak ani ya club ho tu lamten engkim chu an ching fel tura kanga ya keima bi ka chon boina tura lo ka hrelem lo anni soita kangin club ho tu ten engkim an ti fel don na ke chon Bayern Munich tana thata ka inlan hi ka thil tum ani ya contract ka ziabel emo ziabel lo po ni ta se he club tana ka khel chung hi chon ro pui ta ka inlan ka tum ti hin Sané chuan asoi Arsenal lampoin thu thar an nei ya ni zan na ma khan antlar malam thom chak an tum na konga Matheus Cunha chu senglu an tum tur thu tarlan ani vele ta Cunha senglu tur hianin aman zat po pek anin huam hle Matheus Cunha hi tun din huna a khel mek na Wolverhampton lampo hian shan an phalta ni hin alanga Arsenal hian an du tak tak chon an senglu thei mai arinom Manchester United lampoin antlar malam thom chak an tum na konga mithar senglu ngei an tum ni Daily Mirror chon an tar langa he an du na ti hlotling thei tur hianin Brian Mbeumo Matheus Cunha Liam Delap emo Jonathan David te chu senglu an tum tur thu tarlan ani ya anni pali hi tun transfer kongka in hong meka an du zinga an tel thu an soi om zeber chu anni lama tang hianin tuema ber chu January transfer kongka in hong meka hian senglu an tum don tinani chu United team ina senglu an tum thu kan tarlan ta Jonathan David po han thu thar aron neya UEFA Champions League ka Liverpool an nelo nuwa media ten an kom na Liverpool team chu tha ati thu le tun din muna Europa thaber nia asia thu asoi Jonathan David chon soi zui zelin kanin khel tum kha han en taila tlarnung lam kha kim lawa kan khel ma po khanin Liverpool tlar malam te kan ngam lo ma counter attack an ron nei phei kha chon hlau tak anni chu wang chong kumin big UEFA Champions League ka hi chuanin Liverpool team hi an champion thei mai rin na te po kan nei ya Europa hian an thaber nin ka hria tin asoi zui bok Argentine forward Angel Di Maria po Alejandro Garnacho chungchanga aboi angreng khop mai ha tun nai loka han Garnacho chungchang hin thothar aron nei lea Angel Di Maria chuan Alejandro Garnacho hi player chak tak le theina sang tak nei ani ya
tun din hmuna pohen a theina hi ro pui tak ani to anni chuti rualin adu dan le a copy thin te hi thain ke chuan ka hrelawa a kheldan system te han en hi chuan Ronaldo ngai sang turang chi ani lova Ronaldo ti danang te hi copy to lo se Lionel Messi nung hi zui se ke chuan ka duwa Lionel Messi nung azui ni chun tuna hian aro puizo kin karing ti hin asoi thokhat lai khan alo kam khat lak to nge ani kha France midfielder Paul Pogba point to thar aneya Russian club engmozat anol thu tarlan ani nuwa US Major League Soccer lampan a shelo niin alanga tunhaya Miami lama ani hi amel mu ani bok awangin Inter Miami nen seizom ani na hi adik mai te porin na alien le chuti rualin Inter Miami lam hian thuthar engma anna nei lo thunga Pogba eroin Inter Miami hi pan a shelo niin alang thunga arukin indoor na te po hi an kalpui mai theinin report thren khat chuan antar lang Chelsea lampoin an forward Christopher Nkunku chu shal an phal ngei thu an soi chiang ta ha chuti rolin amanza ta hian pau million somsari an phut tur thu an soi tun din mona Nkunku hi Bayern Munich lamin senglu an du nin thom aleng meka Bayern Munich lampo hian an thublu tuk to lo ni te po tarlan ani bok hei hi Chelsea lam hian an sherana an striker chor that lutuk du lo Christopher Nkunku hi shal an phal thu an soya aman ero an siar tam ang reng khop mai Italian Serie A club AC Milan lampoin Manchester City triangle worker chu an senglu don ni in tarlan anita worker hi AC Milan lam hian mimal in rem na po an nei pui to ni in The Sun lam chuan an tarlang report thren khatin atarlan dana AC Milan lam hian kum khat chunga tan worker hilonin an ho don ni hin alanga angeta singlu mai po an poiti lo ni te po tarlan ani bok Liverpool lampoin an forward Darwin Nunes chu shal mai an poiti lo nin thom aleng vele ta tunhaya ron che chelem lo ma se Ernest Lothian adu lutuk lo ni tarlan anni team tok lemin atarlan dana Liverpool lam hian Darwin Nunes he pau million zavelin shal an poiti lo niin alanga he an sum hu tang hen bazar an tum don ni te po tarlan ani bok Argentine forward piang to zinga a thaber te zinga mi Sergio Aguero point to thar aron neya Cristiano Ronaldo chu Major League Soccer lama kalve tura adu thu asoi Sergio Aguero chuan trumdanga chon Lionel Messi le Cristiano Ronaldo tunge thajok ti hi kanin hnial pui vak thina tun trumai ro chu tiang chu katidon nova Ronaldo hian Saudi Pro League lam chu sanin US Major League Soccer lam hi pan se kai chuan ka duwa he league hi a hluto emma tunai po hian a hlut bel sa le nge in ka ring ani Inter Miami hi pan ve nge se kai chuan ka tilem lava club dang zom se Ronaldo le Messi te inel tur boro khi han om le se football hi US rama hian anni hian anti al le theinge in ka ring tin Sergio Aguero chuan asoi English Premier League club Liverpool lampoin antar malam thuam chak antum na konga Alexander Isak tu senglu antum tur thu tarlan ani vele ta transfer.com lamin antarlan dana Alexander Isak po hian thok khat lai khanin Liverpool tan trum khatal innan ve atum thu alo soi zau to hemi wanghen Liverpool team lam hian in senglu antum chin don ni te po tarlan anni Alexander Isak hian tun hnai maya khanin club lian zok zom te po apoiti lo thu alo soi zau to Liverpool in andu thu an soi vele tak boxia chuan club pani te hi anindor mai te point arin oma Liverpool jersey hachungin Alexander Isak hi kan mu mai rin na te po alian tran ta hle soita kang khan Liverpool in Darwin Nunes sotir an poite lova an shran na tang hianin Alexander Isak hi an lei theiwa wa turangai ania tiang te po chu kan la mu thut mai rin na alian chho tran ta hle ole khati chin hatun tumatan ni tamai se clear tu te ka channel min ngai hlut sakin chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe lo han tan min han lak pui se lula thu thar ngai nom tak te nen in mu chho le zel kan tum don nia